Кайырлы күн баршаларыңызга, касиеттүү Рамазан айы мубарак болсун. Бүгүн биз курдастар болуп ауылга алгачар белгилеп жатырмыз. Баштаган жан оразаларыңыз кабыл болсун, бизбен бирге болуңуздар. Avulda östüm, şanına avula bekeli. Uyadan uçtum, kataydı kanat yelteri. Asıgıp alda, bakıtım kütüp turganday. Armandar asqa, kıyaldar kıyılı jeteli. Kalanın mılnav, tamaşa sayran savuğu. Жолдарын жуған нөсерлі жылы жауыны, бәрі де ғажап, сағынған кезде